Secretary, Dokmoka Municipal Board, Chairperson, Nanga Chetong Dun, Madam Sotai Slong, Nanga Chetong Dun, Jo Sing Tobi, Kong Chun Bang, Jo Sing Bi, Jutang, Chun Bang Kele, Sa Sing Inki, Akehai, Don Sing Terang Akehai, Ram Sing Terang Akehai, Sorok Pi Akehai, Ho Sing Pi Akehai, Sam Sing Pro Akehai, Lapen Aparana, Dokmoka Municipal Akehai, Pemika IDP Akehai, Diri akan si Amitung Tato Tapi akan tak Non-Inteng Pakai Kaisi Rasinda Lamadong Mesenmen Pacun Pernah Tulaso Nilipan Reception Committee Adena Sekretari Nang Efek Bon Apot nili nang Amitung Tato Tapi akan tak akan si Nilihin Pen Purwang Sokarong Bagi Lokarong Nilipan Abi Pensional itu Reception Sekretari Nang Piko Pacun begini begini di dalam ini oklem pun di mana itu. Lasona sayang dengke di dakai di lagur jo di lamthera no ada terang yang ini hawadun apang pang pakilo hala sehuta la pu kontrak ci joklem la apa hasil ke pu ki jujun thamu kupini asan nai kupini ahan nai la pusol sing itu tu nona bala bange reception committee aja la secretary Mojong sing ko pena ini tempat sayang nenglong kilili kecok tamdi pusita mina kabila medame kucing siap harman ini diri kami kita rojiku bangsa melo me kecari pandemi itu diliham alhi bahasa ke bagi akan kami nama patara bontoy tempe ini dia kan si bahasa lo kacang pon gantung sar bari menti minggu kele alam ikan Dai salongan kira-kira joning dulu, tapi di ratusan pohon berapa kartu dia thang, macam ini. Ini kita ada bang, aju bicara ni seorang bina ini, kecengsi, ambil doktor, las. Bila merah senja kelam. Pininge ningka sek mami pi padoji selasa me pi aphan nilitum kirika mami keseng tang maju dingulo la sepini bange keceng si la kirika mami mon ke bangji misen men koson silaso ame ke pacun ponji ma pulai kaddo ka nilitum sub committee doan pen bajet ta hango so bajet ta mokha kacing mai kacing sai pon pini keceng si lo si kaddo be karbiang long arara ta phanta nang ceram nang keto tha sosial media pen cenglo Kado kabe bidi sore kete kere an setame laso melo participate nang kuri dun tha lapen bidi sore yakong orang setame nang ceram tha ko kucuni rina le tumsu laso media pen nanti laso program committee kan asal kecing laso program nang ke ni le tum laso April ceklu 27 to 30 yang bangsi da krasinja aklamalo paduko kecing si bangke tarengi ko ra trok si lapen te kijura bangke thongke barnian Ajut po. Kar bila mera mai pige ka dokumu ka ke first time nang si bang sar dulong sar. So putak pen ko ana lira long sar. Nili ka chini du na teng ke first time lang. Sitame ladak pen kar bila mera me bang ke presiden abange kar dak dokumu ka hawar men si aprang pen dak man tu si kar du long. Sita thai du long lilang la sana me bang ke. Sita la so me long non nili fan reception committee secretary nang pe kon lok bang ke nili ningarong pik la. Ate Karbia society long bangala ke akang tu inai
ang isi non political organization putih lah hello. Masih ada bang sih reception committee gitu tulong ke nining karong parpig lo nilai bang. Nali tumihin men